Hai, Raga Yogi, murid SMA, anak biasa, nema timpal, sebenarnya demen jaga Cynthia, uli kelas 1 SD. Tapi kene halangannya liu saja. Yang pertama, Raga jaga Cynthia tuh melen kaste. Yang kedua, persaingannya liu saja. Asalnya Raga perlu cari cara biar masih ngelak-ngelakin biar mulai gak Cynthia. Swastiastu tiang Yogi nih ke timpal nih tuh kayak Cynthia tiang jagi mak tiang jagi makta yang bingkisang bang kayak Cynthia nih ke kelas 11 berduka, bapak ada sengnu. Susu. Swastiastu, Gi. Gi, seken nih. Seken lah, Raga bim aja. Kosakata bahasa Bali kan di kepeta. Nah, gas kan. Yogi asalnya serius majahin bahasa Bali di bini. Apa nih orang Yogi di Gria Busan, kata Yogingsap cara nih engken nge seorang Raga. Nih paling aneh sih, Yogi nyilih lem Raga, awon canin anak. Nyene sih lem Raga hilang, soalnya Yogi aneh ceroboh. Pada asana. Herlina Kawi. Halus. Mereka pelajarin oleh adik-adik Sinarang Sami. Wentan. Kau ini wentan bahasa Bali. Halus. Talar wentan bahasa Kepara. Miwa bahasa kasar. Nika kalian dari tatkala angin panjang dari perangi. Nika kalian tatkala angin jungjungan atau menghormati satu kasih dia. Sabun. Ini makin rentukan sampun bel. Lurus alit-alit mesanakan nemun malai bos pacang lat orang malai indek materi keliling indek angka luwih besar. Nggih. Bahasan ini Jani Raga yakin pasti Surya sing indang majuju apa buin kalau ketemu gak Cynthia tapi igel-gel aneh demit tuh jak startup pesimis ngorang rencana Raga ke gagal. Pedalangnya Surya kok apa aja lem Raga nih tuh bisa tuh jangan Nah, yang Gal, dulu nih aku pesawat agak dulu dia. Ngudasin kursi guru kira mana? sen tadi yang mesti guru nih kamu nih aku. Di sini. Enggak. Makasih galah, yuk.
Oke, ini kawan anak niki makin sampun kata-kata bau itu halus tinggi, halus sos, halus bidar, sama halus madya. Nah, ngeneni ini materi pun niki, bentar saya baca mentaken. Oke, yang bentar saya mentaken, makin lurus praktek. Ini dapat mantan ge, sinari tunggil, nyinayang angge, anggen bahasa Bali. Oke, sampun. Ya, oke, Bapak pacang tunjuk niki. Sani gambar pertama, saya pacang nyinayang angge. Duika mantan. Izin Pak, Dwika ngurus mayang ngebeling. Enten, durus Yogi. Oh, Yogi, meriki. Yogi makin lurus nyinayang angge anggen bahasa Bali halus. Ya. Om Swastiastu. Inggih, sana mangkin titiang jagi nyinahang angge. Karena sebentar. Wenten pengucapan Senin enten manut. Nggih, enten pengucapan Senin enten manut. Terus makin beli dumun ke genah halit nggih. Nggih, ale-ale tinarang sami. Nek kawentenane puniki jagi nyinayang angge sepatutnya nganggen bahasa halus sor. Contohnya nganggen kruna di tiang. Nah, terus makin sira sane pacang nlatara utawi nyeritayang indek pengalamannya nih. Terus, oke, nggih. Gel, kenapi. Titiang Pak, Dibi titiang wenten pengalaman sarang Yogi juga singgah ke Gria Gek Cynthia. Yogi, punapi kondisi Bapak Yogi mangkin? Ipun tabrakan nih ke cokornya lelung. Nggih, Bapak titiangnya durung mantuk nih ke. Nggih, titiang ten purun nih ke tangkil ke Gria. Titiang ten pradnyan membawas alus nih ke. Nggih, kenten Pak. Bukannya untuk penggunaan bahasa Bali halus tani iwang Pak? Nggih, elingan. Bahasa Bali halus pemekasnya nih halus inggih punika nindan ke anggen nyinayang utawi lataran padewekan pedidi. Nah, makin yening sakewanten detat kala bobobaosan majeng ring triangle yening iraga patut nganggen halus sor. Sampun ka dia sampun ka? Sampun. Yening indek bobobaosan sareng triwangsa nikah nganggen halus inggih. Yening pacan lataran ilek kawentenan padewekan nikah nganggen halus sor. Sampun ini pabinangnya nih. Sampun. Nggih. Sane wawu ken lataran oleh Yogi. Wenten ipun tabrakan cokorne. Ring kawentenan lengkara puniki wenten sane nganggen alus singgih. Sane sepatutnya ne puniki nganggen alus sor. Di sini tunggil wenten kruna asi. Jadi sajarane puniki sane patut genahnya nih. Iyan punika wenten kruna cokor. Nih, sepatutnya nih niki wenten dados nganggen kruna cokor. Nah, sepatutnya nih nganggen batis. Ki, contoh niki ipun tabrakan ke batis. Ini alum. Niki sane patut. Dan sampun? Sampun niki. Enten nganggen cokor. Ini cokor puniki ngayeng ke halus singgih. Nenten masuk ring soro halus sor. Sampun nggih? Sampun. Nggih. Niki nek kawan niki wenten talar wau Yogi lataran wenten bapak titiange durung mantuk. Nah, bapak titiange durung mantuk. Talar wenten titiang dan purun ke griya. Rantukan dan pradnyan membaos halus. Nah, kata-kata tersebut utawi kruna-kruna punika wenten sanetan manut desa jroning kanggen kita kala membaos ngenenin ide halus sor. Inggih punika wenten kruna mantuk.
papan titiange durung maduk yang dimana kruna maduk punika ninten sepadane kangge ring alus sor dan sepadane kangge kruna budal. Nah wenten talar titiang ten purun ke griya diantukan dan pratnyan membaos. Nah kata pratnyan utawi langkara kruna pratnyan puniki ninten manut nganggen ring alus sor sane sepadane nganggen wikan nggih sampun ini kawandanan punika mangda saha karasepan sedurungnya nih wenten talar kruna nah sane kauningin wenten kruna ring bahasa Indonesia saya iki wenten akeh sane ten padut kanggen utawi wenten sane genahnya meliaran contoh titiang talar wenten tiang sayuktinya ne kruna puniki patah artinya saya sampun kewantan wenten pabinannya ne atau perbedaannya wenten pabinannya ne yen di tiang puniki ngranjing ring alus sor yen tiang niki ngranjing ring alus madya utawi alus madya amal. Nah di tiang adalah tiang niki wenten pabinannya nih kawentanan alus madya puniki sering kaangin ritat kala mababaosan sarang anak sane sampun kauningin utawi majang ring anak sarang akeh atau di hadapan orang banyak iki kaget kruna alus madya panguning pabinannya nih di tiang inggih punika alus sor yen tiang alus madya sampun dulu nyanyi juga dulu ngawak nganggo bahasa halus pangsing yang pelih nyanyi sing mani ge sing tiang ya kadasa punika indek pemargi rahinane mangkin materi ninin indek pelajahan angganguen basa awuku sani rintang pacang ka latarang mali aduh tapi iki ci gara-gara ya ci